احنا بدري وانا نازله رايحه الشغل. تعالوا بس نقول كلمتين كده مع بعض. استنوا اي ليه كده؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. كنت عايزه اقول كلمتين. انا ملاحظه الفتره دي بناس كتير حواليا، بتبقى ايه يعني بوشين كده، اللي هو فانت هتتجاهلها. لكن قيس بقى معايا كده، تبقى قاعد في مكان معاك 3 4، ال3 4 مش عاجبهم تصرفات ال3 4 التانيين مثلا اصحابكم. فبدل ما نبقى في صراحة، وبدل ما نبقى في صحوبية وفي ود، واللي هو انا ممكن اقول يا فلان انت مثلا عملت لي كذا، يا فلان انت غلطت في كذا، يا فلان انت الصفة دي بتضايقني منك. لا، الناس بقت بتعمل ايه؟ الناس بقت اللي هو بتعامل مثلا الشخص ده تحسه احسن، تحسه بتعامله اللي هو ايه مثلا، آه، نفاق علني، نفاق وش. فانت بتبقى قاعد اللي هو طب وبعدين؟ انا من جوايا طبعا، هقول هو مش ده اللي كان لسه بيقول كذا، هي مش دي اللي كانت لسه بتقول كذا دلوقتي حبيبتي واحلى حاجه فيكي على فكره كذا. نعم، احلى حاجه فيكي ايه؟ فمعرفش الناس بقت جريئه وبجحة زياده، ولا الواحد لسه في عالم تاني مغيب ولسه مش عارف يوصل لليفل الناس الجامده اللي بقت موجوده دلوقتي. إيه، بس انا بحمد ربنا ان انا كده، وان انا صريحه، وان كل حاجه بتبان عليا. فانتوا ايه؟ انتوا من انهي نوع؟ انتوا بيقابلكوا الناس دي ولا لا؟ الناس دي موجوده فعلا ولا ايه؟